Juventude Sirei Hadia Derlau, Barak Maclasse, sobre educação, tamba distância escolar, Rohela Fatem Doclos. Cefe Grupo Radome Natureza, Hana Nicodemos Muniz, informação tuneba jornalista Sira, quinta-feira ne, e Hadia Derlau, Sucubecora Posto Cristurei, município de Lê. Tuirnia, Juventude Derlau e a fraqueja bot, Penhira Lacoia se sobre a escola, mas bem Sira Hakara, Saiba Railiu, serviço de retangosang. Dekoran ini aldai ikus ni ami. Maybe realidade ami nunca mais acesso informação hani sai mesmo. Atau kuliah di kata hani semua educação. Ami faida bo. Duke ami ba sekolah, então ami husine ba sekolah hidil, lakon tempo dia pun ami sai ba leva kita masang lain. Ida ni ma fraqueza comunidade ni ya ari dan. Menos formação. Povo e governo e plano na tinha hira yang kata tesi unida udah hunsanu. Realidade tinha nida deles povo la kuda unida deles lain. Tambah menos informação. Tambah hal povo ni hakar buat tidak estragos. Mas atu hadiah ni susah tedes. Bele amah no uam. Be anu ini tu selahani santana. Satan ni masih susah. Itu si governo ni mai ami kata tinha ni ami tinggi sepura aine rihun. Maybe ami nafat apa? Maski lapoma ami nafat esforço melatonia terjadi. Enquanto Cefe Aldeia Kamalai, Fernando Maia afirma, comunidade Russia Aldeia Kamalai no Derlau, se dá o centro de desenvolvimento, ne Belau durante ne Liliu Estrada Atlos. Nune, minha parte Russia no governo, a toma atenção basira ni estrada. Nebe ho condição a nunemos foi ensaio sira Russia Aldeia Ruane, Barak Maclasse sobre educação, Liliu pré-secundária, no secundário. Tamba distância escola ho uma doclio. Tamba ne, comunidade será pronto a oferecer raiva estado, ho de bele hari escola, nível secundário niang, nune darlau ho kamalai wan sira, bele acesso à educação, pelo menos no nível secundário. Darlau ni dili, amalai ni dili, mage remotas, yan ini, mage la sindikatak buat tebe mak, komunidade sindikatak. Desenvolvimento ni bele istrada ne makarai hasil temocur himai. Karta putri pada jadi mbak aku sudah pati, dia biasa alduran lah politik, jadi aku sudah pati mbak dua cermai, aku sudah pati mbak governo jadi nunu governo program itu tinggi, hari mus pau karak betul masih subah rendimento, mbak istrada lah dia, aku sini kata ojek hedat lau hedili, kriminal bekor badat lau ojek $6, sekolah pos tulabat $7, dia sini kata kita nih usul governo nih, beli hadiah nih istrada mau beli jadi dia nih tuh halai tirni dalam pra movimento lawa mai. Au hatuna patin dane emotion sama niwan sira tani educação de ham tani wan itu no futuro abe hine kata sekolah SD basic so SMP sama ne tinggi do itu ane tinggi distância ba bekora ebe ami hera yuang mi atko usubana fatin governo ba educação ami oferecer rai at lokemos educação loke sekolah SMP sama para niwan sira ne tinggi asis basic kemel dili mabe hakat distância ba ami wan sira mesin presti kar ke damat buka matene mabe distância mado maknanya ini so SD sampai tinggi bau tu bekora publiku helaba kata amne hakarak amne suku ne darlaune hakarak saiduni suku mabe yang April mabe sidak pon misi sai hatuna faten bakar an bakar kambrik mesak para sinti desenvolvement ko ne tambah comunidade bara temela dili mabe la sinti desenvolvement maknanya itu ya alan program ya by estrada by house by electricity house ini 100% electricidade dia sore primeiro iharua det be darlau ni bela hedu be makte mihela poholete ne ailaran tuan lorse be iha me be maklai darlau ne senti kristilan be durante kita bot sira darlau ne bakur be maka usi itu kenapa me kurbe mota dan kilu ide hobal be darlau problema mabe ho estrada ne. Reportagem Novai Magro, Televisão Timor Post.